Ассаляму алейкум, сағылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышам вешімдікі вақытқа бойле малюмат. Чоплюк жештірілігі йолар ве жемат нақлиетінің іші. Қырым акимиетінің мониторинг группасы Ахмезжит мемуриетінің ішін огренмеге девам ете. Сағлам аят тарзының пропагандасы. Дабыр Қырым көйінде көрешілі ұғрашмақы үшін салон açılды. Бұл ведегер хаберлер ақта бұзым ұғберлеріміз тариф етежеклер. Русиялы Норд гемесінің денізжілері ватанға қайттылар. Евге капитандан ғайры еркес қайтты. Владимир Горбенканың іші аляда Украин махкемесінде бақыла. Капитан Озу азатлықта болуна Мариуполь шерінде сой супларында яшай. Өз видео мұражатында Нордның капитаны зенадашларының ватанға қайту віле хайрлады, емде Озу ақта тариф етті. Все следственные действия в отношении меня завершены. Дело отправлено в Киевский суд. По поводу своего возвращения никакой информации пока не обладаю. Ну, исходя из последних событий, надеюсь, что в скорейшем будущем моя судьба будет также благополучно решена. Бұл вақытта Ахмезжитнің СИЗО бөлігінде Украин гемесінің капитаны елі үш омбудсмен көрішті. Қырымдан санларының ақ құқықлары бойынша векелетлі шақыс Людмила Лубина, Русиялы омбудсмен Татьяна Москалькова ве Авропалы омбудсман институты ижра шурасының азасы Нина Карпачева капитан тұтылған шарайт елі таныш олдылар. Оның іші елі мерақландылар, емде шекетлер олмағаныны өз көзлерінен көрділер. Хатырлатамыз, майысының дұртынде Русиялы сыныржылар Украин балық тұтқан гемесіні яқыладылар. Белі олғанына көре, гемеде елі парчаланған юнус балықлары 17 елек балығы ве 2 көпек балығы тапылған еді. Прошли пол Украины, был и в СБУ, и в суде. В общем, мы сохранили, не топтали нашу родину, наш флаг. Мы, в принципе, за них не волновались, что они займут четкую позицию, они граждане Российской Федерации. Вот, за мужество им тоже огромное спасибо, молодцы. То есть, ну, что тут говорить. Слава Богу. И, конечно, да, залог успеха, то, что президент лично держал все это на контроле. Мы тут как в поле трудились, но лидер нам четкие давал указания, установки и многие вещи. Вот мы вчера вечером все это согласовывали. Стрелковая районында Крымская Роза микрорайонын құручылығына азырлықлар кете. Стрелковая соқағында өз башым жалынған массивде қанунсыз тікленілген иншатлар яқында бұйық везе маневи мескен комплекске чевірлежек. Бүгінянда да еді құрылып битмеген ев бозылды. На сегодняшний день, с учетом сегодняшних работ, будет демонтировано уже 52 дома. Могу также добавить, что за прошлую неделю мы демонтировали более 60 незаконных построек небольшого формата. Это различные домики, 3 на 3, так сказать. На сегодняшний день общая сумма материальной помощи составляет 103 миллиона рублей. Енді бір аптадан соң Стрелковая соқағында қанунсыз иншаатларының бозылув меселесі толысынен қапатылажақ деп ишандыра құруджы бұл территорияда 11 бин айлелік микрорайон яратылығы үшін мейдан азырлана. Бұл ерде ойқаллар қазылаве бұл күнлерде Крымская Роза адлы массивның бұйы құруджылығыны башламаға ваде етелер. Сейчас мы находимся на территории третьей очереди Крымской Розы. Это будет 19 секций. Более 80 тысяч квадратных метров жилья, коммерческих помещений, объектов социально-бытового назначения. Сейчас мы заканчиваем работы по подготовке котлованов для первых 3 секций. И, в принципе, с завтрашнего дня начинаем работать над следующими 3 котлованами. Непосредственно строительно-монтажные работы начнутся буквально, наверное, с пятницы этой недели. Қырым акимиетінің мониторинг группасы Ахмезжит мемуриетінің ішіні огренмеге девам ете. Бұл бірден бір қач меселе. Чоплюк жештірілігі жемат нақлиетінің қатнавы еларының тамері. Бүгін маршрут такси тешкерівлеріне ел полис хадимлері қошылдылар. Бізім телевизион тақымымызда бұл іште іштирак етті. ГИБДД хадимлері нақлиет васталарыны рұқсет берген весиқаларыны ве арабаларының техникалыны тешкерелер. Авада күз қыш мевсимлерге кече. Бұл ақта ГИБДД хадимлері да хатырлайлар. Йолларда қазалар олмамазлығы үшін полислер йолжылар нақлиетіні тешкерелер. Как правило, при несении службы за дорожным движением инспекторами ДПС выявляется нарушение режима труда и отдыха водительского состава.
нарушения, связанные с управлением с технической неисправностью. Особенно актуальный вопрос сейчас, опять повторюсь, с наступлением погодных условий, да, состояние шин. Cemaat nakliyatının işini əali vaqt beğenme. İnsanlar qatnav marşrutları, avtobuslar sayısı qatnav cedveli ile memnun değiller. GİBDD xadimleri birinci növbette vesikalarını teşkil eder. Çünkü aydavcılarının vesikaları da vaqt doğru olmay. Bir kişi polislerge tex pasportunu, aydavcı şehadetnamesini, diagnostik kartanı, sigorta polisini ve elbette putevой list degen kağıtını takdim etmek gerek. Чисто машинально вставил не свою карточку. Вставил напарника карточку. Карточка у меня вон лежит. Сейчас поставлю свою, ну что теперь делать? А какое наказание предусматривается? Ну штраф. Там, Не знаете сколько? от 1 до 3 тысяч. Bozuv haqda protokol berilgen son aydavcının keyfi birden bozula. Bir kimse para cezasını tölemege istemey. Если два водителя, влаживаемся. Но только не на эти маршруты. Хорошо, мы сейчас говорим об этом маршруте. В этот влаживаюсь, да. То есть это чисто машинально ваша Да. ошибка, Это, что вы не вставили карточку? Да, я мой, как бы сказать. Ну, так... Ну, Vesikalarda uygunsuzluklardan gayrı inspektorlar avtobuslarda insanların sayısı karardan ziyade olgan allarını kaydettiler. Böyle bozuv için aydavcı bir artkaç insan için 500 ruble tölemek gerek. Ama toxtatılgan aydavcıların ekseriyeti kanunlarga göre katnaganlar ekenler. Счастливо. Kırım hakimiyetinin monitoring grupası Akmezjet'te cemaat nakliyetinin işini öğrenmeye devam etti. Mütehassıslar şehrinin marşrut taksileri katnavını temelden teşkil eder. Sonki duraklarda aydavcılar ne kadar turganı bekle vakıtı ve reisler sayısı her şey mühim. Yakın vakitte hakimiyet komisyası şehir hakimiyeti ile beraber nakliyet schemasını gayrıdan bakacak ve onu Akmezjet rayonunun memuriyeti ile uygunlaştıracak. Enver Abliziz, Vitaliy Golubov, Millet için. Куйбышев алқасындан жемаат нақлиетінің дұрағыны алып ташлай бөлейлер. Bu haqda Akmezjet'te Куйбышева meydanının rekonstruksiyası lihasının muallifi Kirill Babeyev haber etті. Onun fikrince duрақ başka yerге keçiriливі yolunu biraz açacak. Bundan gayrı mimarlar ve şehir hakimiyeti bazarga ait territoriyanın gayrıdan plan tüzülüvini bakalar. Leyhaga binayen meydanın ortasında yerleşken inşaatlar bozulacak. Bütün teritoriya piyadeler için kullanılacak arabalarga kiriş yasak etilecek. Tek maksus teknika bu yerde keçebilecek. Meydanda terekler saçılacak, skemleler yerleştirilecek, emde togerek asma kurulacak. Mütehassıslar emde eki, çeşme ve balalar için salıncaklar yapmağa isteyler. Oznevbetinde şehir memuriyetinin yol başçısı Igor Lukashov ayrıca kaydetti ki, bu kontsepsiya azır leyha degil. Polis xadimleri Jankuy rayonun sakinini yakaladılar. Kadın saxte vesikalar yapılığında qabatlana. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti İçki İşler Nazirliginin matbuat hizmeti haber etti. Polis idaresine 36 yaşlı erli sakin müracaat etti. Kadın anlattı ki 8 ay devamında balaga aliment paralarını almay. Teşkilivden son belli oldu ki 32 yaşlı poçta xadimi ozu imza koyup paralarını alaydı. Bu 60.000 rubleni teşkil etti. Zarar көрген kadınға bu paralar qaytarıldı. Qabatlı insanға nisbeten mahkeme yaşаған yerden uzak ketmemek çaresini tayinledi. Artek programmasını öğrenmek için Kırımға lagerlerinin müdirlerinden tizilgen eyet keldi. Bugün olar için kompleksinin episi köşelerinde ekskursiya geçirildi. Bu nasıl tedbir olup çıqqаны hakkında muhbirlerimiz levha hazırladılar. Dünyanın çeşit koşullarından eyyetlerinde 2 yıl devamında Artek'ni ziyaret eteler, tahsil lageriyle tanış olalar ve Artek'ni halkara teşebbüslerini yakınca öğreneler. Mahsus olar için bala lagerinin hadimleri ekskursiya geçirdiler ve hatta unikal tahsil programmalarını takdim ettiler. Bu leyhalar gelecekte çetel kelgen balalarını ve onların ana babalarını meraklandırabilir. Мы открыты, и мы здесь есть явная наша заинтересованность, она выражена в очень простой вещи. Ребенок, приезжающий в Артек, должен находиться в среде, адекватной завтрашнему дню. А значит, он должен быть максимально открытый, там, с разным совершенно
с разной культурой, разным языком, разной традицией и так далее, и так далее. В этом смысле эти как раз мягкие навыки, они формируются в такой среде. Бу чет эл мусафирлері санкциялардан қорқмайлар, олар үшін мерkezіндегі шарайтны ось көзлерінден көрмек ве ось нәтижелерін шығармақ мұйымдар. Мисал үшін лагерінің халқара бірлешмесінің президенті Джон Джоргенсон Канададан келді. Ойынды чоқ елдан девамында бұтын дүнияда сияхат етеве чешіт бала мерkezлерінде бұлына. Артекте бұлынған сон бұ ерде алып барылған құрыжылықтан тесурат олды ве чешіт милет балаларының достлығы иле айретленді. Каждый год я имею возможность путешествовать в различные страны и посещать лагеря, для того, чтобы быть знаком со всей деятельностью лагерей и чтобы та информация смогла быть представлена нашему международному содружеству. Ихтисаслар арасында четелде артекны баллар или иш бойынша яхшы тәрбиеви меркез кыбы білелер. Азмина Шеребев и Суфрияна Крымға Малайзиядан келделер. Гузель табият тазиява ве чешіт мемлекетлер или артекны фаль иш бірлігі оларны айретленді. Бала тәрбиесі бойынша артекны тәжірибесі олар Малайзияда қоланмаға ниет етелер. This is my first time visit to this place, Artek. Это действительно мой первый визит в Артек. Я приехал, чтобы изучить опыт Артека, как он развивается, как он превратился в такой замечательный лагерь. Конечно же, после приезда в Малайзию я расскажу об этом. Главная цель, с которой мы сюда приехали, научиться и узнать о новых программах. Также мы хотели бы узнать, как Артек готовит сотрудников и как попадают сюда дети. Я думаю, мое посещение этому будет способствовать. Артек бутун дүнияда эн рахбетлі бала мерkezлерінден бірі сайла. Бу сене лагерь әнді 82 мемлекетлерден 4000-ден зияда четел балаларны қабыл етті. Олар арасында СНГ мемлекетлерден келгенлер бар. Мусафирлер огынды зиманеви тасил муэссеса ачыла. Әмді бу меркез ел-елдан иллерілей. Бу ерге келгенлер эминлер. Артек чешіт мемлекетлерден арасында достлуқ темелі олачақ. Мухаммед Зикирев ве Аким Бекиров, Милет телеканалы. Қырым Мундислик педагогика университетінің президенті Февзи Якубов Қырым Жұмхуриетінің шерефлі гражданы олды. Али оқув юртының бұрын директоры, техники илімлер докторы, Қырым илімлер академиясының азасы бұл унван елі бүгін Жұмхуриетіміздің девлет журасы адындан тақдирленді. Почетный гражданин Республики Крым деген унван регионның ең юксек девлет мукафаты сайла. О барышық пекітілуінде жбірлікен кешафында девлет илми техники жемат ве хайрие саларда шақси ирешмелер олғаны чун берілі. Бүгін Февзи Якубов диплом ве шәдетнамеген наил олды. Телеканалымызның хадимлері де хайрлавларға қошыла. Қырым Мундислик педагогика университетінде яшлар арасында экстремизмге қаршы көреш мевзусына бағышланған семинар кечті. Тешкелетчілерінің сөзлеріне көре студентлер аудиториясы тесаду фенсе челмеді. Тамам яшларға радикал веджинайчелер зияде жет тесір етте бөлелер. Өз марузалары иле прокуратура идариясының федераль қавсызлық қызметінің дени дарелер ве профиль назірліклерінің векілері чықышта бұлындылар. Студентлерге интернет ағында раст келген хафлы шейлер ақта тариф еттілер. Чүнки тамам анда экстремистик әрекетлер пропаганда етілеве яшлар жинайчелер алеміне желп етіле. В свете последних трагических событий, которые произошли в Керчи, в нашем благословенном Крыму, эта тема в разы стала более актуальной. Это тема номер один, к сожалению. Но мы должны это отчетливо понимать и действовать все вместе сообща, дабы предотвратить все террористические угрозы на территории Российской Федерации. Керечте юз берген фажа вақалардан сон Қырым Мундислик педагогика университетінде қошма чарелер бақылды. Олар терроризм ве экстремизмге қаршы қавсызлық или бағылау. Усилена охрана, тщательно производится пропуск автомобилей, заезжающих на территорию. Студенты, которые могут попасть под сомнение охраны, они подвергаются досмотру. Қырым Мундислик педагогика университетінде ең яқшы көтерге сайланды. Юзден зияде яш модельерлер Зиманеви Қырым мевзусында урба коллекциясы үшін эскизлер конкурсында іштирак еттілер. Жұмхурили ханын эса шартлары ве бұрынжы турнын нетижелері ақта Султания Ситакаева тариф етежек. Қырым
татар авалары Крым Медислик педагогика университетінде Джумхури иджади конкурста бірінші басамақның нәтижелері чықарыла. Мектеп талебелері ве студентлер ярышын екуныны ешітмеге азырлар. Иштиракчилер үшін эсас шарт Крым татар милли урбаларыны огренмек ве оның элементлеріні зиманеви киімлерде қоланымақтыр. Очень много красок, очень много вышивки, очень много декора, очень много истории. Это неисчерпаемый кладезь, это такой источник вдохновения для наших студентов. Можно создавать и создавать новые костюмы, новые элементы можно создавать и внедрять это все в современную одежду, превозносить это все и украшать наш Крым. Тәҗрибеле комиссия истидатлы иштиракчыларының эшләренә кыйммәт кесте ве бу иш колай олмады. Чөнки эскизләрне мектеп ве колледж таләбеләре, эмде студентлар ве оҗалар тәкъдим иттеләр. Эрбара Крым татар урбаларыны, орнекны огренып, нәтиҗәдә моданы насыл күргәнен күрсәтте. Приобщаем к нашей культуре крымско-татарский представитель других культур. Взаимообогащаемся, делимся идеями. Мне кажется, что это очень здорово, очень интересно и в целом полезно очень для нашего общества. Галиблернең адларыны сезләндермәгә вакыт келді. Эпосы иштиракчыларга сертификатлар берилде. Амма галиблернең эскизләренә мусафирләргә күрсәтмәйләр, сон азыр костюмларны тәкъдим итәчәкләр. 4-нчы курс талебесі София Пакидова ең яш ве истидатлы дизайнер олды. О балалықтан ресім чиза ве өз гаилеріні амелге кечере. Қыз айта ки истидат бабасындан кечті. Өзінің 5 ішінде этно услюбны ишлетті. Я опиралась на крымско-татарский костюм, использовала его формы. Я использовала элементы, чтобы костюм смотрелся элегантным, красивым и современным. Ярышның 2-нчы басамағы декабрьнің 25-інде олып кечечек. Енді селям деп адланған студентлер модасы лабораториясы галиплерінің эскизлері бойынша урбалар тықып башлайчак. Тоқымалар ве керекли донатмалар için Росмолодежь адлы федераль агентлік грант оларақ 350 000 рубле параны айырды. Станис Такаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бақчасарай сәкенлері үшін чоқ бекленілген бақшыш. Бүгін анда реконструкциядан сон спорт комплекс açıldı. Енді көрешілі оғрашмаға істегенлер земаневи қапламада идман кечере білейлер. Мевзуна мұғбирмыз Мухаммед Зикиреев девам етежек. Более спорт комплекслер фаль шекілінде Қырымда açıла. Девлет буа буюк дихат айра шерелілер үшін буа қықый байрамдыр. Асан Шербединов үшін исе бу әмді оңайтылы шарайтты идмаллар кечірмек имканыдыр. 8 ел девамында егит Юнан Ромалы көрешілі оғраша. Яны спорт салонында ирешмелерді юксек олажағына эмин. Это очень хорошо, как бы для молодежи, и для нас новые залы идут. И больше сейчас будут молодежи, особенно младшее поколение, и они более заинтересованы. Бу ерде эвелері техникум ерлешейді, ама бина қазайы олғанындан сон мында спортчылар үшін буюк ве кеніш зал yapmaға қарар алдылар. Ода Авропа стандартлары бойынша донатылған. Спортив дерслер кечірілігі үшін шарайт яратылған. Енді бу буюк кілемлерде спортчылар өзлеріні ақықи профессионаллар кібі дуяжақлар. У нас часто проводят соревнования, чтобы для детей было интересно. И детям интересно поехать по России, увидеть города. Им интересно поехать по городам Крыма, увидеть города Крыма. Поэтому к нам идут дети. И почему? Потому что еще и у нас хорошие тренеры, хорошие педагоги, которые последний свой рубль отдают на детей. Қырымда бұ сонки еллар девамында құрылған енді 7-нчі спорт салоныдыр. Бұ ерде 60-ға яқын спортчылар идман кечере. Оларның әрбірі ярышларда іштірақ еті. Чоқусалары, мукафатлар, хазаналар. Спорт назерлігінде үміт етелер ки, енді Бақчасарайда сақлам аят тарзыны сечкенлері сайысы артacak. Это огромное значение для всего нашего Крыма, особенно для города Бахчисарая, где очень сильно развивается борьба. И открытие таких залов позволит еще больше воспитывать чемпионов. И не только чемпионов, но и крымчан, личностей и настоящих людей, настоящих мужчин. Яны спорт салонында милли күрешілі оғрашханалары дайынман кечере білежеклер. Белкі тамам бұ келімді жемхуретіміздің ән күчлі күрешчілері олажақ. Тамам олар Қырым татар халқының ғұруру ола білежеклер. Мухаммед Зикиреев ве Алишер Алимов, Милет телеканалы. Шымдылық бойепсі малюмат саат 21:30 секележе қаберлер программасына қачырманасы көршмек өзіре сағылықнен қалыныз.